Bambon ebele na ba sac, ba passeport, donc c'est pas normal, c'est pas vraiment la vraiment maele na banda kuna bino. Vraiment bozala maele na ba veni, mutu musubo mone le kwa liboma, aza liboma te, bo fouiller. Ndeti yeto fouiller, to moni ba sac ne bizarre. Mousse o bozali komona mousse o ebombi minduki. Ba sac ne wana ba bal, ba reka ntangire mbahe ikaze mwebwe abakurikiye Icyuzaba TV. Ngiye muri kumva kuri mikoro nkuko mubimenyereye banyita Theo 7 Pro. Murabizi ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mboga nkoranyambaga hirya no hino ku isi uyu munsi. Amakuru yacu n'ubundi reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakundwa, murabizi ko maze imisi mbateguriye inkuru y'uburyo drone zari ziri ku mupaka w'u Rwanda. Muri make izi ni drone z'ubutasi za leta ya Kongo. Bivugwa rero ko izo drone zarimo zizenguruka kugira ngo zirebe aho abasirikare b'u Rwanda baherereye, ngo kugira ngo barebe uburyo bashobora gutera u Rwanda. Uwo mugambi mubisha leta ya Kongo iri gutegura ishaka gushyira mu bikorwa. Murabizi neza ko nubwo iri gutegura uyu mugambi ishobora kugerageza gutera u Rwanda, ariko ngira ngo nayo ubwayo irabizi neza ko idashobora kuba yatsinda u Rwanda, kandi ni kubera ko igisirikare cy'u Rwanda ni igisirikare gifite imbaraga kandi gifite n'ubushobozi bwo kurinda igihugu cyacyo. Uyu munsi rero leta ya Kongo yashatse gushyira mu bikorwa umwanzuro wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Mu makuru akomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga nuko Kisekedi Chilombo ashaka gutanga umujyi wa Goma awuha ingabo za M23 kubera ko zamaze kuwuzenguruka. Nanone ibiri kubera Goma nagahoma munwa. Aya makuru nayo turaza kuyagarukaho y'uyu mugabo ubwo bamufataga bari kumuniga. Ni ukuvuga ngo ibiri kubera muri Kongo bari kugenda bafata umuntu bamwica umwe ku wundi, bapfa kuba batekereje ko ari umuntu umwe mu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Nshuti bakundwa, nubwo ibyo byose Antoine Kisekedi ari kubitegura, ariko kandi ngira ngo ni ibintu bitapfa koroha. Nshuti zanjye mukurikiye Icyuzaba TV, andi makuru nanone turi buze kugarukaho ni amakuru avuga yuko ingabo za Wazalendo zaje kurogwa zikarya ibiryo birimo uburozi, aho bateraga ibirindiro bya M23. Nshuti bakundwa mukurikiye Icyuzaba TV, nongeye kubaha ikaze muri iki gitondo. Nkuko twabibabwiye ko turi bugende tubagezaho aya makuru arambuye. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana umujyi wa Goma wamaze kuzengurukwa n'ingabo za M23, mu gihe ingabo za FARDC zakubiswe zisubizwa inyuma neza hafi y'umujyi. Ni ukuvuga ngo n'ingabo z'Abarundi, Uburundi bwamaze kujya mu ntambara yeruye ya M23 ihanganishije na FARDC. Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi nazo zamaze kujya mu ntambara yeruye. Ni ukuvuga ngo iyo bakubita FARDC baba bari gukubitiramo n'ingabo z'Uburundi, aho byari byitezwe ko ingabo za SADC zagombaga koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo babashe kurinda umujyi wa Goma. Ubu rero
ingabo za sadeke ntabwo zicyoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo. Bivugwa ko igihe zizoherezwa mu burasirazuba bwa Kongo ari igihe amatora azaba amaze kuba. Ni ukuvuga ngo Antoine Felix Tshisekedi we yari azi neza ko izi ngabo zizoherezwa mbere y'amatora. Mu gihe bitagishobotse rero, akaba ariyo karita Antoine Tshisekedi yari afite yonyine yari asigaranye mu buzima, none ikaba yanze cyangwa se yayitsinzwe. Perezida Antoine Felix Tshisekedi, uyu mugabo ukomeje guhatiriza abakongo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni mu bihe bitoroshye, iyi ntambara ishobora kuba igiye gutangizwa n'igisirikare cya Kongo. Wakibaza ngo ese Kongo yananiwe gutsinda umutwe w'inyeshyamba, ni gute ishobora kwiterereza igihugu nk'u Rwanda? Intambara, ubwicanyi, ibiri kubera muri Kongo birababaje kandi biteye agahinda. Nubona amwe mu mavideo ujya ukunda kureba uciye kuri iyi shene y'ibiri kubera muri Kongo, biba bibabaje. Nshuti bakundwa mukurikiye Icyo Uzaba TV, nta kindi tubasaba uretse gukora subscribe ndetse na like, ugashyiraho comment kugira ngo ujye ubona amakuru tugenda tubateguriraho ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye bica ku mirongo w'iyi shene yitwa Icyo Uzaba TV. Reka twongere amakuru yacu tuyakomereza ahangaha, twumva amajwi ndetse kuri telefone inshuti zacu turi kumwe kugira ngo zibabwire amakuru y'ibiri kubera ku mirongo y'urugamba hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ngo barozwe n'ibiryo byo ku rugamba. Barozwe n'ibiryo byo ku rugamba, bararwaye muri make. Ngeze ni imvitwa yabateyemo intwaro kirimbuzi. Ni kimizayiro bimeze bite? Ni kuvuga bari barimo kurwana basasu ku yindi. Noneho banesheje ahantu hamwe bagafata ibirindiro bitoya bya M23. Noneho bageze ku biro by'irindiro basanze bari barimo guteka. Noneho binjiye bagatangira kurya biriya biryo biri hariya. Kumbe biryo byarozwe. Ibyo kuri ubu aya makuru atangaje. Noneho bose uko bari biriya biryo benshi bapfiriye hariya, abandi baratwawe bari mu bitaro. Ibyo bintu rwose ubihagazeho n'amaguru yawe yombi muvandi? Ndabihagaze mu maguru yanjye yombi, kandi ejo niyo makuru izirirwa, ndakeka ko niyo makuru izirirwa ku ntuza zose zo muri Kongo. Oya, n'ubundi bimenyerewe ko rwose ujya utubwira inkuru mu ba mbere. Amakuru aba hano kuri ejo nuko bari banze ko dufate amashusho, ariko nagombaga kubona bohereza n'amafoto yabyo. Nakubwira ngo abagabo mu nda agira barya, bamwe bari mu maserumu, abandi bashiriyeyo, n'abandi nonaha bararwaye cyane bari kugiyara. Umwanzi yabategeye kunda. Noneho yabategeye kunda kuko umenya ko umwanzi yarebye akavuga ati aba bantu bamaze iminsi batariye. Amaze iminsi ari gutabaza ibiryo. Kuri uyu mugoroba rwose nayo ibitwenge gusa. None se ubwo se twavuga ko bari babatsimbuye muri ako gace cyangwa n'ubundi bari
babiteguye bari kwigamba ngo zasharenga ni kuvuga ni ibintu bari biteguye ni ibintu bari bateguye rado ariko njye nabivuga kuko ntabwo wambwira ngo batetse ibiryo birashya babishyiramo uburozi barangije baratwanya baratera iyo bafata hariya nta kindi kintu bazazibukiramo ni biriya biryo kuko bashoje baravuga ati nta yindi ntwaro twakoresha reka dushyiramo amarozi noneho bahise babironga noneho bose ubu ngubu ndi kukubwira umuntu wese wakuye ku biriya biryo kandi muri ubwo bari batetse byinshi njye nanavuze ko nazosubira kuvugira kuri space ibyenda n'ababizi ngira ngo mugeze kangahe ariko byanze n'abareka mvuge twashyizwe ku isoko ry'ibagiro ryo kwicwa ubunyamaswa bwose buriho ntabwo tutamaze gukorerwa twarariwe bakagutwika barangiza bakarya inyama z'umuntu nari ntarabibona nabonaga umuntu yica undi bakajugunya aho ariko nari ntarabona umuntu afata inyama z'undi akazirya uko nagize shoke mu rupfu rw'uyu muhungu cyane uyu musore uherutse kwitaba Imana nagize shoke irangubita bikomeye twatakaje benshi yewe ubwanyu maze gutakaza almost 4 muri November by blood amaraso yacu kandi bicwa impfu zibi ariko urupfu rw'uyu musore rwankoreye shoke iteye ubwoba sico ndiho batuzaje barikanisation mwite mbanza mbabwire kuri iki kintu gatoya batuzaje barikanisation kuko mwebwe byenda bunyene bwo mukibijamo twebwe imyaka 7 irashize bazaza abanyamurenge nangwa abatutsi kongole bari muri Kongo batuzaza barikanisation yuko turi muri barikanisation barayiforma barayikora barayuzuza ariko twari dufite cause twarwaniraga kubaho twarwaniraga kuba ngo tugomba kubaho ari nayo mpamvu mwumva ngo twirwane uyu munsi n'ibihari nuko barwaniraga kubaho. nshuti bakundwa mukurikiye Icyo Uzaba TV, reka mbashimire kubwo akanya kanyuma mwaduhaye mukakurikira amakuru tugenda tubategurira. Hanyuma rero naho utaha Imana ibamugisha, n'ubundi turakomeza tugende tubakurikiranira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, haba ari muri leta ya Kongo ndetse na M23 ndetse na leta y'u Burundi. Ikindi nanone turongera tuze kubakurikiranira amakuru y'ibiri kuvugwa muri Palestina ndetse na Israel. Amakuru yose turagenda tuyabakusanyiriza. Reka mbabwire ngo mugire amahoro y'Imana, mukomeze kugubwa neza, mugire umunsi mwiza. Ya Reteo 7.